Spesial kangge majikan kangge Bapak Antoni angin tulung sampeaken kangene kita muga rasa ning dada lintang sampeaken rindu lan rasa sayang muga sampai ning kana obat Bali takdir tulung satua rasane kita najan atau mikata bulan rep sampai kapan kula nongkonane pegel sun ngarep-ngarepe Nok Inul Adilan Nok Inul kage Nok Inul kage Nok Inul kage Nok Inul Nok Inul Bapak Kasun Nok Inul asik kage sahabat Jepang ang sotok tunggu kepastian langkah kejelasan sayang bimbang aya novel sing duwe rem kapal aya novel sing duwe rem kapal aya novel sing duwe rem kapal langkah kabar berita nunggu senop rangga sayang tega Nok Inul satuakeun rasane kita Nok Inul aduh Nok Inul majikan Nok Inul bulan rep sampai kapan kula nongkonane Nok Inul majikan enom sayang Kang sotok emis pokoknya Pak kangge Kang sotok kanggo 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 Kang sotok Kang sotok tunggu kepastian langkah kejelasan sotok pemain novel kage Kang sotok terus Kang sotok terus Kang sotok terus langkah kabar berita gantung akan cinta sayang tega Kang sotok takdir tulung satuakeun rasane kita Kang sotok najan aduh nikmata bulan rep sampai kapan kula nongkonane pegel sun ngarep-ngarepe asik kanggo Kang sotok terus Kang sotok terus kanggo Kang sotok
soto, Kang 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 soto. Bapak Antoni bareng Ibu Eti, Dede Ilham, Dede Dila, Bapak Rifai juga. Nunggu kepastian, langkah kejelasan, saya pipa. Ayo Novel, Kang Inun, Adila juga terima kasih. Warga masyarakat Kertanegara. Langkah kabar berita, nunggu senop randa, saya pegang. Takdir tulung satuakeun rasane kita aja.